Charm Sineneng, the eldest of 4 siblings, hails from a loving family with parents Margie and Trifon Pamisa. She is blissfully married to Andro Sineneng. Charm graduated with a bachelor in elementary education and has dedicated 10 years to teaching in DepEd Cagayan de Oro, Misamis Oriental, followed by an additional 5 years of teaching in the state of Arizona, USA. Her commitment to education reflects her passion for nurturing young minds. Driven by the belief that the starting point of all achievements is desire, the desire to do better, improve, and change, Charm continues to serve the Lord through her various ministries. She has been actively involved as an AYS Executive Committee member from 2003 to 2016 and has been an invested master guide since 2013. Additionally, she has served as a FLIES facilitator since 2003 and has been a producer, host, and scriptwriter for Hope Channel, mainly in Panimbiya sa Kabuntagon World, since 2008. Currently, Charm holds the position of Secretary in the Communication Department of Southwestern Philippine Union Conference and serves as the executive producer for Hope Channel South Philippines. Please join me in welcoming the aerodynamic servant of God, Charm Sineneng. Maayong gabi ka natong tanan, wherever you are today mga kapaglaom. I hope that you have felt God's grace and abundance in your family, in your homes, and in your friends mga kapaglaom, in your circle of people where you belong. Among i-greet ang tanan nato mga viewers sa social media, Facebook and YouTube, o sa tanan mga viewers, tanang mga supporters, followers sa Hope Channel South Philippines. This week, we're talking about wonders of hope. Mga katilangaalahang mga butang nga gidala sa paglaom sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, mga kapaglaom, atong manumduman, nga dili gyud mahimong perpekto or dili ta makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo or baka padayon sa atong kinabuhi kung kita walay paglaom. Kanabitang pangutana nga giingon, para kanino ka bumabangon or para saan ka bumabangon. It's something that gives us a motivation mga kapaglaom to wake up every single day, and that hope is only based on Christ. Now we talk about paglaom, and I'd like to invite you as we celebrate the Sabbath, the beginning of the Sabbath, mga kapaglaom, to open your Bibles. You can open it in your digital Bible or in your physical Bible. And if you are ready, please give us a thumbs up in our social media. No, give us a thumbs up or a heart. That means you are ready. And now you're holding your Bible, and I want you to open it with me to Genesis 32. Again, Genesis 32 verses 23 to 29. And please read with me mga kapaglaom in your homes, wherever you are, in your sofa, or asa ka man karon na himutang. Verse 23, chapter 32 in the book of Genesis. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. And verse 25, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. And then verse 26 says, then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Mga kapaglaom, I would like to invite you, kapaglaom, to pray with me. Our dear Heavenly Father in heaven, we thank you for the gift of life. We thank you that you have given us 7 days a week and 1 day to rest from all our cares. And Lord, we surrender everything unto you today. Our tired soul, maybe our thirsty heart, maybe our desires that are not yet
given a fulfillment. We thank you, Lord, that you are here guiding us. And tonight, we would like to invite you to be with us as we study thy word. And may, Lord, that whoever will be reached, kinsa man Ginoo ang maabot ini nga programa, ang mensahe magaabot kaniya, nga ang imong paglaom, ang imong grasya magauban man kanamo, bisan kinsa, bisan unsa pa kami. Hinaot nga ikaw magapanalangin sa matag na minaw karon, especially for those who are maybe sick, for those who are having problems, anxiety, depression, and all of those negativity that they felt. We hope, O Lord God, that you will be in our midst tonight. This we pray. Amen. Mga kapaglaom, atong hisgutan karon nga kagabhion ang atuang title sa atong topic is about Jacob, from deceiver to Israel, the transformative power of God's grace. Atong keyword is transformative power of God's grace. I would like to tell you a story, mga kapaglaom. Sa dihang, when I went back to Philippines from Arizona, ang akong kilo, mga kapaglaom, akong weight is, abot kong 66 kilos. And then I really wanted to change. No, kay sa at all times ginaignan ko sa atong health director kanhi Pastor De La Cruz, Charm, you need to do something sa imo ang weight because it's really not healthy. And even Pastor Heshbon during that time, he keeps on reminding me to look carefully, closely at my weighing scale. So therefore, mga kapaglaom, nangita gyud og paagi nga kanabitaw maka-lose weight, giabot na ko sa wala ko nag-rise, daghan na kay kog mga gisulayan, mga kapaglaom, nga dili gyud ko unta mo dako ang akong weight. Apan sa dihang giabot ang December, actually last year of December, mga kapaglaom, giabot yung kong 57 kilos. At I was so, I really am so grateful nga giabot kong, wow, na 57 ako, nigamay yung ko mga kahigalaan, no? And then, I realized, nga pag-abot og January 2024, because last, 2023, medyo nagbaba ko og 9 kilos. And actually, our office is sponsoring an activity called Biggest Loser. At that time, I received an award because I lose 9 kilos. But on January, mga kapaglaom, lisod kayo i-maintain ang walay rice, walay sweets, and all of these things. And then because when I am tired, I usually sit in the sofa, watch anything that my eyes wants to see. And then na-realize ako, mga kapaglaom, nga naiusag ka advertisement ka, naghatag og pa-remind sa atua. Ang reminder sa advertisement is nagaingon kung unsa ang kaayuhan sa maayo nga pagpili sa pagkaon. And then gipakita dito ang before picture o ang after picture. And I realize nga katong before picture and after picture, it's a contrast para mapakita nga dunay kausaban ang gibuhat sa usa ka tawo. And in the same manner, ang Christianity o ang atong kinabuhi, usahay atong mahulagway sa usa ka advertisement nga naay before picture and after picture. But the truth is, sometimes our before picture and after picture, wala siya'y diferensya. Sa una, sa dihang na bautismuhan ta, ni-accept ta kan Jesus Christ as our Savior, ulitan ta, wala tay pasensya. Unya, ang after picture nato, when we accepted Jesus Christ, it's still the same. So kumbaga, walay kalahian ang atong kinabuhi. And the reason why ang mga advertisement dunay mga before picture and after picture para makita or para mapakita sa matag usa ka nato nga naay gahom o naay power ang change nga nahitabo or transformation nga nahitabo sa atong kinabuhi. But sometimes we don't want change. Nga naman, because change is painful. It is hard.
It is uncomfortable mga kapaglaom, lisod. Lisod kaayo mag-isab sa atong kaugalingon. Actually, I was just talking to you about weight, about health. And actually, I would like to tell you that Seventh-day Adventist Church, wala gyud ta na ulahi sa pagpahimangno sa maayong panglawas, but it is so hard to copy or to follow whatever is mandated to all of us, mga kapaglaom, because change is uncomfortable, it is painful, and it is hard. And sometimes, dili ta gustong mausab, gusto lang tang mo improve, gusto lang tang mo adjust, or dili ta gusto ma-transform because we only wish to be tweaked. Ato lang maumauhon ang atong kinabuhi para murag okay, murag Christian ta, murag nagsunod ta kan Jesus Christ. And it is so hard that our before picture and after picture is the same. Nagiingon nila mga kapaglaong banga. Ang homily daw sa mga nakasal sa simbahan o homily sa kasal sa civil, dili sila pareho. In fact, when someone or when a couple will be married to a church, grabe ang preparation, grabe ang mga pahimangno. Unya kung kaslon ka sa civil wedding, grabe ka, dali ra kaayo, pronounce ang diretso. But the thing is, usahay walay kalainan ang mga panag-away, ang mga kagubot sa pamilya or sa panag-asawa, kung civil sila gikasal or sa simbahan sila gikasal, mga kapaglaom. And the reason why we struggle in our witness is because our before picture and after picture is the same. Because dili gyud ta ganahan mag-change. I would like to give you a story. When I was given a chance to teach in Arizona, coming from Philippines, teaching for 10 years in the Department of Education, wala jud ko ka-experience og mga highly technological equipment nga gamiton sa classroom. And I was like given an opportunity to use a Fortean board. Pag-abot ito mga kapaglaom, imo lang i-touch ang board, mugawas ang mga lessons, pwede ka magsulat sa board, pwede ka maghatag og worksheet sa board, and it is an interactive board. Pero dili ko kabalo. I was trained, pero wala pa kay nakuha ang tanan. Dili pa kay ko ready for that change. So what I did, mga kapaglaom, wala na ko gigamit ang Fortean board. And this Fortean board, ingon ko kahadlok ba ani nga board kay gawas nga di na ko siya maabot. Kay gibutang siya higher than me. So, na-realize ako, murag dili ko ani maghimo. And then my supervisor, my mentor came in. Ingon siya, Mrs. Sananing, will you please use the Fortean board? It is actually designed for you para mapadali ang imong pag-explain sa imong mga kabataan, para dali masabtan sa imong mga kabataan. And actually, mga kapaglaom, I wasn't ready for that change in my teaching method. I wasn't ready to use another strategy on my teaching style because I am already comfortable with how I teach. Ganahan na kay kung unsa na feeling ako okay na yun kayo akong pagtudlo. But then my mentor told me, I am not letting you just neglect this. Dili nini mo gamiton ang Fortean board nga mahal ni siya. Unya daghan kay ni siya mga dapat matunan sa mga bata nga skill diri. Dapat imo gyud na siyang dawaton. And in the same manner, mga kapaglaom, God doesn't give up on us. God doesn't give up on you, on me. Because the price is too high. He wants us to feel, or He wants us to know, nga bisan og unsa atong gibuhat sa atong kinabuhi, dili siya ganahan, nga wala ta ni function according to what we are designed for. God designs us to be people who's loving
who is Christian, who will be following the methods of Christ. And the reason why He doesn't give up on us, the reason why He doesn't give up on you, it's because He paid too much to let me function broken. He invests so much, and He wants you to be healed by the grace of God. And the story about Jacob, mga kapaglaom, kini siya nag-prove lang yun nga ang Ginoo mo gamit sama sa kalaksot sa kinabuhi ni Jacob makarepresenta sa matag usa ka nato. Ikaw, you're the modern Jacob today. I am the modern Jacob today. And in fact, mga kapaglaom, if you go back to the story of Jacob, wala gid siya redeeming quality. He doesn't have any special moment. Nagkasala si David, but then David killed Goliath. He fought for the Israelites. Solomon, daghan siya og nahimong mga weakness sa iyang kinabuhi, but he is the king who asked for wisdom, and God has used him mightily. Kinsa pa nga ang mga naa sa Bible, mga kapaglaom. But if you go back to Jacob, ang imo ra gyung madungog kaniya sa sugilano niya, being the supplanter, Jacob the deceiver, maura gyud na, mga kapaglaom. Pero God chooses. Again God chooses Jacob nga ma-reveal sa atua ang iyang pagka-imperfect, ang iyang pagka-masalaypon, adiserta makakita sa pagka-perfect ni Jesus Christ. Remember that through Jacob, gikan sa iyang kaliwatan, ang kagikanan ni Jesus Christ, mga kapaglaom. He has no spiritual moment, but then he was chosen by God. And Jacob is representing all of us today, mga kapaglaom, that God uses messed up people, God uses broken people for His cause, just like Jacob. God allowed Jesus to be revealed through the broken people like Jacob. Take note of that, mga kapaglaom. And the only thing nga maka-remind sa tua kining sugilano ni Jacob is, kung imong tanawon, wala siya redeeming quality, wala siya tanan, but only through the grace of God that we can be saved. Actually, kung imong hunahunaon, wala gyud iyang nabuhat nga, kung ato bitaw siyang ibutang sa atong kinabuhi, mga kapaglaom, ato gyud ma-realize nga, ang grasya ra gyud di ay sa Ginoo, ang makahatag kanato og kaluwasan. Again, we don't have to do the right things because we want to be saved. We have to do the right things because it is our response, because Jesus has already saved us, mga kapaglaom. And I would like to borrow here. I don't know if Tawing can be here or Glenn can be here. Can you please join me here? I would like to give you a demonstration, mga kapaglaom. I would like to invite Glenn to be with me and Tawing to be with me. Ang Ginoo, mga kapaglaom, aduna siya gihatag ng illustration kanato. Glenn here is our technical, one of our audio operator, and Tawing is our video director. And these two, mga kapaglaom, atong ihulagway kaninyo ang kinabuhi, ang atong kinabuhi. Atong i-imagine nga si Glenn, usa ni siya ka nangutang. Unya, si Tawing, mo ni siya ang okay ang iyang credit, mga kapaglaom. Sa listahan sa mangutangay sa mga bangko, okay kayo ang credit ni Tawing. Pero si Glenn, ang iyang credit history, mga kapaglaom, grabe yun. Walay bayad-bayad. Dili siya tinuod, Glenn, ha? Ano ra ni illustration na ni siya, Glenn. Dili siya kasaligan kay wala siya nagbayad, daghan siyang utang diri, utang dito. So pag CI sa iya, dili gid siya okay ang iyang record. Pero si Tawing nga iyang higala, okay ang iyang record. Perfect kayo, bayad on time, walay delay, bisan asa pa ang ahensya nga iyang giutangan, okay kayo. Now, ang bangko mangita og co-maker.
ang co-maker, mga kapaglaom, mo ni siya ang gamiton nga record nga in behalf of Glenn. So now si Glenn ang nangutang, pero record or pangalan ni Tawing, sapaw ka diya kang Glenn Wing. Mga kapaglaom, si Tawing, kinsay nangutang karon sa ilang duha? Is it Glenn or is it Tawing? Is it Glenn or is it Tawing? Si Tawing ang record sa bank, siya ang co-maker. And then si Glenn, asa man siya faithfully mubayad? Mubayad ba siya sa bangko because nangutang siya sa bangko? Or mubayad siya because si Tawing ang nangutang for him? Right? And this is what Jesus is doing for all of us. Mga kapaglaom, Jesus is really doing something for all of us. Nga, sa atong pagka, walay nada ang atong kinabuhi, if iya ang experience or iya ang kinabuhi dili maayo, but there is Jesus who died on the cross because He wants us to be saved. Thank you, Glenn and Tawing. Mga kapaglaom, we can always say nga ang atong Ginoo grabe gyud kabuutan kay bisan sa unsan nato kalaksot ang atong history sa kinabuhi, ang Ginoo nang hatag gyud nato og kayuhan, and actually iyatang gitubos sa tanan natong mga sala bisan unsa pa kadili maayo, mga kapaglaom. I'd like to give you another verse that is found still in Genesis 32. I'd like you to go back to verses 3. Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. He instructed them, "This is what you are to say to my lord Esau. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban, and I have remained there till now with him." Next verse. "I have cattle and donkeys, sheep and goats, male and female servants. Now I am sending this message to my Lord that I may find favor in your eyes." When the messengers returned to Jacob, they said, "We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him." Mga kapaglaom, if you go back to that verse, it can only tell us that we cannot generate our own favor. If imong na-imagine si Jacob, adto nga time, grabe na iyang anxiety. Imagine, mubalik siya sa iyang lugar nga gigikanan, unya ang katunga lugar na dito si Esau nga iyang giilugan. Imagine na ragud na nga kung naa kay nasadaan, di ba galikay ganita usahay? Di ba usahay gani? Naatay na siluan, dili gani taganahan mo. Mutagbo niya sa koridor or sa street. Mulikay ganita. And now, Jacob felt so depressed or anxiety niya nga makita niya si Esau nga iyang nasadan. So, ani nga time, grabe ang, if you go back to that verse, grabe ang iyang paghatag og mga gift, mga regalo, para lang yun nga mapacify ang iyang gi-imagine nga kasuko sa iya ang igsuon. But then, gibalik ang iyang mga ang iyang mga messenger ni Ingon si Esau nga muabot siya. "We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him." Grabe ang kahadlok. Grabe ang kahadlok ni Jacob, ani mga kapaglaom. But then, even if nagpadayon ang iyang pagka-strategist, I call him strategist, kay grabe iyang paningkamot nga mapacify ang kasuko ni Esau. Imagine niya, nga nasuko gini sa kuha. Pero, again mga kapaglaom, we cannot generate our own favor. Favor belongs to God, and our gift, ang atong tanan mga kapaglaom, gihatag na siya sa Ginoo. And God opened doors where no man can shut. And He shut the doors that are need not to open, mga kapaglaom. Siya lang ang dunay gahom alang ni anang tanan. We cannot say nga, naghimo ko ani, naghatag ko og mga
gasa sa bisan asa nga tao para i-return sa ako ang pabor. It should not be like that, mga kapaglaom, because only God can give us the gift that we wanted. Only God can give us or fulfill our desires, mga kapaglaom. And Jacob here now, Jacob's story is reminding us that we cannot generate our own favor. Bisag unsaon pa nato, mga kapaglaom, if God allows it, then it will happen. If God doesn't allow it, then we have to accept it happily and satisfactorily, mga kapaglaom. Another verse again, so atong sumpayan, gikan sa kaganina, gikan ta sa verse 6, padung ta sa verse 6. Karon magsugod ta again, mag-continue ta in verse 7. In great fear and distress, Jacob divided the people with him into two groups, and the flocks, herds, and camels. He thought, if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape. Then Jacob prayed, paminawag yun ninyo ni iya mga pagampo, mga kapaglaom, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. Nagpadayon sa verse 10. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with the children. But you have said, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. If you are going to check, imo siyang by verse, mga kapaglaom, no? Kining ampo ni Jacob, grabe yun. Imagine ni mo siya nga giluhod. Dayon, gihila kaingon siya nga, Ginoo, ikaw yung nag-ingon sa ako nga ibabalik ko dire, kay imo kong i-prosper, i-prosper sa Bisaya, basta prosper, i-improve ang kinabuhi, mga kapaglaom, hatagan ko nimo sa tanan akong gikinahanglan, might be, inana niya yung story, mga kapaglaom, mo siya nga, save me, I pray, from the hand of my brother Esau. And this verses, mga kapaglaom, is teaching us na sometimes gialaw sa Ginoo ang mga panghitabo sa atong kinabuhi para kita muduol kaniya. God is letting us feel the pressure. Gitugutan sa Ginoo nga kita maka-experience og mga kasakit, maybe marriage challenges, bana, asawa, maybe nag-away, family problems, financial problems, mga drama sa higala, sa organization. This wouldn't kill us, but this will just lead us to the foot of the cross. And God is allowing us that we have to experience these things para atong madrive ang atong kaugalingon diha sa pag-ampo kaniya. Apan mga kapaglaom, dunay mga problema sa kinabuhi nga usahay makapalayo kanato diha sa Ginoo. And these things are not the driving agents nga makapaduol kanato diha sa Ginoo. But then we just need still to pray and go and ask God for it. And imagine si Jacob, mga kapaglaom, gibalik siya sa iyang mga pagpaningil sa Ginoo, sa mga promise diha kaniya. And he prayed to God. Another verse, and actually the story of Jacob is so colorful. Atong makitaan ang daghan niyang mga twists and turns sa iyang kinabuhi. And just like you and me, usahay, di ba? Daghan ta mga twists and turns sa atong kinabuhi. Naka-remember ko nga, doon ay mga panahon sa akong kinabuhi, especially atong time nga, wala gyud mi kwarta ba, kada bitawng grabe gyud ang mga panginahanglanon. Grabe akong luhod. Mulhod ko 2 a.m. Mangayo ko sa Ginoo sa akong mga gikinahanglan. Naglibog yun ko, ug unsaon ako. Doon na pa yung mga panahon sa una. I think that was
after college, nga daghan mig mga problema, family problems, nga sa akong pagka 70 Adventist, I was taught nga kung doon na kay problema, muadto kag pastor. Ang tanang pastor atong panahon na akong yaduan mga kapaglaom kay wala pa bitaw kay ko na sanay nga there are really problems di ay nga sa imo alang o nya dili day dapat nga sa uban po nimo iistorya. Doon mga problema nga gikinahanglan nimong pastor, pero dapat mga problema nga pwede ra nimo iampo diha sa Ginoo. But during those times in my life, sige ra kog adto sa pastor, maghilaka dayon ko pagdagan kay kong problema. Yun ani gyud mga kapaglaom. And I think at that time mo to siya ang pinaka-close nako nga pakigrelasyon sa atong Ginoo. I mean, we have right now different levels pod ang atong maagian nga mga pressure sa kinabuhi. But then, these problems are driving agents that lead us to the foot of Jesus Christ. And we have to praise the Lord for that. Dunay gingono nga wala jud tay makuha. Makuha during our successful years, but then ang pinakadaghan yun natog lesson nga makuha sa atong kinabuhi kanang time nga kita gisulayan busa magmalig-on lang yun mga kapaglaom. We have to continue on verse 13. He spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau, 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 30 female camels and the young, 40 cows and bulls and donkeys and male donkeys. Og iya kaning gibutang mga kapaglaom sa iya mga servants, og iyang gisugo ang iya mga sulugoon. Og iyon siya, go ahead of me and keep some space between the herds. He instructed the one in the lead, when my brother Esau meets you and asks, who do you belong to and where you are going? And who owns all of these animals in front of you? Then you are to say, they belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau, and he is coming behind us. He also instructed on the second and the third and all others who followed. You are to say the same thing to Esau when you meet him, and be sure to say, your servant Jacob is coming behind us. He thought, I will pacify him with these gifts I am sending ahead of me. Later, when I see him, perhaps he will receive me. And Jacob's gift went ahead of him in the camp. Mga kapaglaom, inyong nabantayan, nga kaganina, grabe ang iyang pag-ampo. Grabe ang iyang luhod pagpaningil sa mga promises, sa mga sa Ginoo kaniya. Pero karon, nasa gihimo. Gilet go na po niya ang iyang mga promises, mga kapaglaom. Ang iyang pagsalig sa Ginoo. Iyan na pong gilet go, because when pressure comes, sometimes we let go of God's promises. So layan na ganito mga kapaglaom, malimtan yun na to ang tanang mga promise sa Ginoo sa atoa. And this is not just you. This is not just on your experience. Even sa ako, ang mga kapaglaom, doon ay mga panahon sa akong kinabuhi, grabe, murag makain ko, Lord, asa naman ka? Niya, atong mga miagi, grabe akong appreciate sa Ginoo, si plano sa akong kinabuhi. But then there are times nga usahay gyud atong ma-let go, atong buhian ang mga promise sa Ginoo sa ato. And Jacob is representing all of us. Jacob is our representative. And kabalo mo mga kapaglaom nga nung nakig-wrestle ang angel kang Jacob. Nganong sa panahon nga nahimong alone na lang si Jacob, wala na yung mga servants, giuna na sa iya, nganong dunay wrestling match nga nahitabo? Because God wants to teach Jacob to hold on. God will save. Wala niya gisave si Jacob dito sa panahon nga dito kang Laban siya. Wala niya gisave si Jacob atong time nga ni-exile siya. But God wants to save Jacob in a wrestling match. And
mga kapaglaom, if imong manadunduman ka rin bitang magdugsing-dugsing mo sa imong mga imong igsuon or imong anak makaha, di ba? Sometimes you have to do that. Usahay pod, akong na-realize nga sa pamilya, doon na tayo mga bully nga panghimo. Aron nga, ang kining atong miyembro sa pamilya mo gawas sa pamilya, dili na kaayo siya masakitan, inigbulihon siya sa gawas. And I think God is teaching Jacob this. Nga siya ang una mo wrestle kang Jacob aron nga inigpakig-wrestle niya sa unahan mahimo siyang ready, mga kapaglaom. God will save you and meet you wherever you are. In fact, mga kapaglaom, dunay mga panahon sa itong kinabuhi nga ma-realize nato ba nga dili ko naiuban sa ato na bautismuhan, dili adtong nag-Bible study, ang uban na bautismuhan atong na sila sa prisuhan, ang uban na nakakaplag sa Ginoo atong panahon nga kanang grabe ang ilaang problema nga nadakpan sila or na mga krimen nga gihimo, because God will meet you and save you wherever you are, mga kapaglaom. And the story of Jacob, giabot kaniya ang grabe nga anxiety. Grabe yun ang pagkahadlok. In fact, daghan na siyang strategy nga gihimo. But then, in Patriarchs and Prophets, 198.2, yingon diri. While Jacob was wrestling with the angel, another heavenly messenger was sent to Esau in a dream. Esau beheld his brother for 22 years in exile from his father's house. He witnessed his grief at finding his mother dead. He saw him encompassed with the host of God. This dream was related to Esau to his soldiers with a charge not to harm Jacob, for God on his father was with him. For God of his father was with him. Mga kapaglaom, sa dihang grabe ang anxiety, sa dihang si Jacob, grabe ang iyang stress, ang iyang mga problema, kaning advance mag-isip, ang Ginoo duna dadaay giandam alang kang Jacob. Imagine, through a dream, iyang gipakita kang isa ang perspective, ang POV ni Jacob. Iyang gipalumo ang kasing-kasing ni Esau aron nga ma-ready si Esau alang sa pag-accept kang Jacob. And ingon siya, gi-charge niya mga sundalo, kung makita ninyo si Jacob, do not harm him. Mga kapaglaom, sa atong kinabuhi, daghan kay tag mga advanced thinking. Ako, I myself, mga kapaglaom, daghan kay kong fears. Like when someone told me that I don't have a child, unsa na lang, pag matigulang ko, guyuro na daw ko sa iro. Mga inanap daw mga kapaglaom, grabe, visually, grabe akong fear anong mga butanga. And people keeps on reminding me, God has prepared for you, even if wala pa ka nag-ingon, a future that is so bright for you, His servant, faithful servant. And I have to claim that, mga kapaglaom. And to all of us nga ma-depressed, to all of us nga shaken by the circumstances, to all of us that is broken, to all of us nga sa daghang mga panahon sa atong kinabuhi, doon na tayo mga kahadlok sa unahan, sa umalabot, pagkaugma, wala na tayo lutoon nga bugas, or maybe wala na tayo ibayad sa itong mga utang, or maybe wala na tayo ibayad sa sugaog, kuryente, but then God has prepared for all of us something kung iyag yung kining pagatugutan, mga kapaglaom. And we have to claim that promise. But padayon na to ani nga verse. When the man saw that he could not overpower, kanino itong panahon, mga kapaglaom, no, nga gi-wrestle na siya sa Ginoo, imong tanawon nga siya na lang isa. And then dili man gyud madaog, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Kaning diri human ang hip, no, diri nga part. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Mga kapaglaom, dunay ang usahay sa atong kinabuhi, mo hold on ta sa atong mga kasakit.
Usahay, mabuhian nato ang mga promise sa Ginoo kay didto ta nagcling sa mga injustices, sa mga di maayong aghimo sa atong mga isig katawo sa atua. And Jacob, if you go back to his story, iyag yung gigunitan. Bisag sakit pa siguro na no nga ipisuon ang imuang diri nga part sa imong body. Or even bisag asa nga parte sa imong lawas, sakit na siya kung pisuon or di ba kung kuptan o hugot mga kapaglaom. But in Jacob, bingon siya, iyag yung gihawiran. Siya, I will not let you go unless you bless me. And verse 27 again, then the man asked him, what is your name? And then he answered, Jacob. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and humans and have overcome. Jacob's name was changed because he did not let go of God. And kita mga kapaglaom, akong handom sa matag karon og unya nga kita dili mo buhi diha sa atong Dios. Usahay sulayan ta apan kupti lang yun ang atong pagtuo mga kapaglaom. Usahay daghang moabot sa atong kinabuhi. Dili nato ma-imagine ang kasakit. Usahay na mga tao nga muhatag ka natong kasakit, and these people are family, maybe our close friends. Dili nato usahay madala sa atong kasing-kasing ang grabe kasakit. Apan we have to hold on to the promise of God. We have to hold on to the God that is willing to change our hearts. Sa ginaingon pa mga kapaglaom, if we cannot change the situation, we have to pray to God that He will change our hearts so we can be ready to accept us. Last day mga kapaglaom, dito kay Sugilanon, we have a classmate nga, ang iyaang ngalan, nabully siya kay na siya medyo emergency nga experience sa classroom. And wala niya napug niya yung kagalingon mga kapaglaom. So ang iyang nahimong ngalan is according sa iyaang nahimo. So, ang iyang gi-carry nga name in our batch is kanang dili maayo nga ngalan kumbaga. I cannot say that on air, but pangit gid kay siya nga ngalan. Karon mga kapaglaom, milabay ang pila ka katuigan kining among classmate nga we were like labeling him a different name, different sa iyang ngalan, pangit nga ngalan because of what happened to him. Nahimong usa ka dato nga tawo mga kapaglaom, and in that particular place, siya ang adtuanan sa mga teachers. At that time, I was a teacher. Gato ko sa iya mag-solicit. And then I realized nga ang iyang ngalan na change suddenly because of what he has become. And mga kapaglaom, I hope nga sa atong matag karon og unya, sa atong kinabuhi, our lives will be changed because God is ready to change us. And we would like to tell you mga kapaglaom that in times of pain, we have to hold on to Jesus and not to our pain and bitterness. And we have to pray nga sa atong pag-hold on sa atong Ginoo, iyang usbon ang atong ngalan. Iyang usbon si Charm nga dali masuko, walay pasensya. We have to hold on to God until He changes our hearts. Si Charm nga dili ka pasensya, karon usbon sa Ginoo nga pasensya na siya. Si Charm nga usahay dali kaayo masilo, mahimong kanabitong sensitibo sa tanang butang. Karon si Charm mahimo ng dili na kaayo sensitive, and he is more compassionate and empathetic to others mga kapaglaom. It is our prayer that our before picture and after picture will tell people a difference. It is our prayer that ang atong kinabuhi sa una, sa dihang wala pa nato gidawat si Jesus Christ as our Savior, lahi ni siya karon mga kapaglaom, so that when people will see us, they can see a God who is directing us. They can see a God nga bisan og daghang mga problema, nagahatag ka natog paglaom. Tungod kay mga kapaglaom, ang paglaom nga perpekto, ang paglaom sa kinabuhi, diya lamang nato makita sa atong buhi nga Dios. I'd like to invite you all to pray with me.
Ginoo, karon nga kagabhion, among itugyan kanimo ang among pagkamasalaypon. Hikapa ang among mga kasing-kasing, usba kini Ginoo, ang among mga daotan, nga mga binuhatan, ang among kasing-kasing, ilisi kini sa kasing-kasing nga maluluyon, kasing-kasing nga mahigugmaon, kasing-kasing nga nagatan-aw sa uban, o kasing-kasing nga dunay pagdawat sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo kay imo kaming gigiyahan og sa matag karon ug unya ikaw man nagahatag kanamo og paglaom nga sa matag adlaw among mabuhat ang among mga baluhaton pinaagi nganha kanimo. Salamat Lord nga sa among pagka-broken, sa among pagka-messed up, sa among mga depression, sa among mga pagkamaduha-duhaon, we are warriors, we are doubters, but you are still using us for the glory of your name. That you are still giving us a chance to become partakers of their kingdom. Thank you for our viewers' lives, O Lord God, that even if they are tired in the entire week's labor, you have given them rest. And you are giving them a chance to be happy with you. Thank you that you are here willing to give us a chance and transform our lives. This we pray. Amen.